abusnafo ni panyinfo mamu nyina akwa aba viewers ni bisa me 3 questions bi and pese me you one ebisa ni me DM ebiso hu me ana obisa me ebiso comment nti na ase bi kire won adwon nti e wo say me answer on you. First question is say obi bisa me say anumfo ka Akuapemfo ho ana efise kwa anuma oni edukom kasa na almost the same thing. Second question obi bisa me say uba Akuapem a ye onkofuku bi a omo ka Akuapem twi yiye o ka Akuapem twi say you Akuapem twi na okay ba oba other side of Akuapem a san crofo no ka Akuapem twi ana say Akuapem twi na oka no enye 100% sa ano so emu ncheche mu ni saying. Third question obi bisa say guanfo no migrate ba mepo yi so ene fa Akuapem no ohene ben na odi woni mba ha nti ene 3 questions we na ye ba beta ko timpacho man chance yen chance en free guanfo migration no ana say chance free question obi bisa say guanfo opanyi be na odi woni mba mepo yi so no abakwasa ni panyi sam kire say guanfo migrate ba mepo yi so a ene fa Akuapem no sa guanfo yi na wonya ahensem ba so what ya say guanfo na oba mepo yi so no wonya ahensem na mum nia odi wonim eye akonfo ene adadifo ba che man hwe bi ye wa ha guanfo migrate ba Akuapem ha no aya na efa Akuapem no na wonya ahensem woni hene guanfo kro ni bi ne sana da me boye no late adukro ma biru abonsen da wo asese so ni sakro no na woni hene obi ani wa o hene na mo na ye adadifo ni akonfo yeka se obi ya adadi ni ana se obi ya akofuku bi adadifo a eye won a otie bosoma no like one abosomfo no ekasa ebia me bosom ya mic ya me ne mic ni tim kasa fa me so what ya say nti adadifo no ne won a wo communicate with the gods but what ya say ana se with nananom but so what ya say e na akonfo ye won a bosom ni si won so mo a akonfo ne ye won abosom no esi won so nti bia wo ya abofra bia bosom etimi esi wo so fiti mbofra se sana wakom saa be yepeni ti won na ye konfo no e na dadifo no ye won a won ne bosom no kasa direct but so what ya say nti dadifo bu won ma otim bosom fi adade bu otim bosom fi a won bosom no edi djuma but so man difference no you nti eyi na obeti na mepo yi so ansana akwamufu no bedi yen so a later on Akuapem boa fi achemfo nso ma boa empam Akuamufo no Akuamufo no baaye no na achemfo sa baaye ne hu se won o ya hensem nti guanfo na o mepo no so no ahensem no so afi achemfo no ho ni Akuamufo no obetena ha no e influence culture influence e influence ye mayen so guanfo no ye be ahensem ba to say what ya say ema guanfo no ye be ahensem kan no na yen ya ahensem wo guan asase so ha a sisi ye fra ha Akuapem na ye ni hene Krono American obono dawu adukrom latene sawe no na yini hene wa ha ededefo ni akonfo na odi enim te sa ye hu won se ahemfo ba je what yase na yini hene wa ha na sankrofo no ba achemfo no na Akuamufo no ba ye no ene omokocha na influence ye de no anase ye hu won de na yense be ye ahensem ba je what yase nti guanfo no e ba ha no na yini hene bia odi enim good yanko e friend say kasa no so won say me previous video na me ye no wa hwa ba won hwa akɔhwɛ video na me post here ansana be ye no misra wo kɔhwɛ ma me video na subscribe be ka che won say guanfo pe na wote me pɔ no so ye ni bibia ye ka de say Akuapem ba so what ya say na mum Akuamufo no ba ha Akuamufo no okɔ abakɔsem ne titi ensem ne empanyi nsem a o migrate fi Twifo Himan e wo Central region Akuamufo no so what ya say o won so Central region we say waka twi na waka ana say mika say fanti na waka so what ya say nti Akuamufo no ho na migrate fi na mba mepo yi so achemfo no so company sem na bakosem a o migrate fi bono so what ya say won so ya kanfo won so ka twi saa nti Akuapem twi no akwai say fanti kasa ene bono kasa na say fanti kasa ni twi kasa asa efra enti bika me video ba kwa me obi be comment say kasa na me kan Akuapem kasa na me kan ese fanti kasa ba jo so what ya say obi comment say me say me san comment na be out we no so o say kasa na me kan is similar to fanti kasa you because we say Akuamufo no migrate fi Twifo Himan ba me po yi so achemfo no so ye bonofo otu nya ye akanfo ba jo so what ya say on ba na on beto yen Akuamufo no beto ye wa ha na yen na ekofa achemfo so me boan
na mpam okomfo no achefo so beto yen wa ha ba obaye no yen ka sadeda guanfo e wa we have our own language ayeka and I say own dialect ayeka a dialect ni okrecherpon and I say latte but just what you say e bi am guan kasa na bi ni say bi a won te say no meka say ende wo yete e bi a what did wo jite ya but just what you say you nti ye guanfo no yen ni bi e fe no twi yen ni bi e fe no fante yete ha no na ete ya asumdwe mu a yen ni kasa bi apart from ye guan kasa okre cherepon anase lateno na ono pe na yeka na mmom akwamufu ne baaye no e ma chemfo no so baa liter no e na mkasa ne be influence ye de no patese wati ase enti se me ya guani ba me adukum ne de hye se me ka akuapem twi a enye te se ne akwamu ni ka anasa chimu ni ka akuapem twi a omo akuapem no patese wati ase akoye se Britain fo no be di yen so no ye ka Britain English ba me can brofo na me ko your friends saying UK na mko kan ho no ma be difference no almost slang na cry different from ours by the same English na yeka ba so what asesa na ete wa ha eti kokopon na obi ka akuapem twi na ba gu ansase so say dia dukrom na me so mi ka twi a what say you we dey akuapem twi me de no so akuapem twi ba and te say ne de no sikofo ne de na won veins mo won blood mo ye ne kasa ne me so metimi aka gu ankasa ono kra ebi omo nte se okọ achimfu ni mokropon ni amonokrom ni eburu no nipa pii na anti guankasa na omo nti okre na sa cherepon na se lata no wonti ni yi pa se wati ase insa na won twi no so ye nhye na enti ni yi nti ebi a me ka twi na enkoye te se achimni anase kwamuni ba se na me ka no wati ase yi you yakwa last question so obi bi say anumfo kakuapemfo ho ana medical case dey say anumfo no wakasa na same as aduko for the no yakwa video is almost the same thing but don't share that video here come video sinum na search title no ye talk to anum national language differences is almost the same thing na you compare to aduko ma it will be besides anum for no ofi akuapem ana besrew yanko abakosemu ni panyisemu tete no na anum for no what nyane wase I don't know if the name is right I stand to be corrected please nyane wase ewo eben se wom area honom nyane wase na hona na anumfo no wate ansa na kwamufo no beto won wo ho akwamufo no beto anumfo no nyane wase yeah that's the word nyane wase akwamufo no beto anumfo no nyane wase ba wono won betenae ema anumfo no serve as trafo to the akwamu empire no but cheni yo anumfo no not nyane wase ansa na akwamufo no beto won wo ho ena numfo no be serve as trafo to the akwamu nkofo na wo baaye no anase akwamu empire fo na wo baa nya no wase no je ka se trafo a akoye se titino won se akon ne ne ma nti obi e ka se obi e trafo hene anase obi e trafo ni a ono obo war leader let me say the paramount chief obo the paramount chief war leader anase the highest rank in war no obo sanipa no ho ban parisa wati ase nti anumfo no na wobo akwamufo no won a wokono won odi akon anim no na anumfo no bo saa akwamufo dipaku no ho ban milinse na woka no meka no ti ase ya nti yi na anumfo no akwamufo no tinya no wase na emu edu baabi no na anumfo no sai migrate fi ho ekọ baabi na woti le voter na chi honom side odofo eho ware yie na me lo mi ko ye video no fa ka be 3 to 4 ase ne du anum uduwa yewa num boso yewa sikuma yewa mrefi ni bi we say aka kakra bi na yedu voter region we say if a motanka less than 10 minutes to like 8 minutes be do voter region says here and go back to history no it will migrate ko anum hono ba na wati epa lake voter hono side ansa na yu say ni akwamufo de guanfo na wo ha no ye fa so no na enye na ekopɛ mmoa fi achemfo no ho say wo bɛboa ye na mpamu akwamufo no efi ha achemfo no ne akwamfo no disi ani pam won but so asema mi kan watch my previous video now obeti na mi kan na see nti anufo no migrate fi nya no wase call back to the voter lake nachi wono ansa na yen guanfo yete me police no ye call ofori peni wo a e achemma saase so kopem bo fi ni wo say on be boan ye ne mpam akwamfo no enfi ha sake of treatment na the man na enye na mo bai na omo ne akwamfo ndi be si ani ni won ko san pam won call the voter na chi ho pato se na me kan wate ase you ntokwa na chi no ntokwa na kwa wieye no anase ntokwa na chi no ansa na ye beti akuapem
around 17th century mu onum 1733 onum sai ebeti Akuapem wa botachi a ye wa botachi akọ no asema mi kan se wo twem previous video na obeti na mi kan yes papa pentim sere won hwe ya ko hwe ma mi na subscribe mi sere wa ba je so wati ase nti anufu no fi ha ansa na ye guafo no kopem bo afi achemman mu ye be pam akwamfo no ko le voter na chi wonum ansa na to ko na chi ye beti Akuapem nti ye ti Akuapem na anufu no woni nya ne wase na won megese fi ya da kwa nti Akuapem no a eya botachi akọọdụ no na anumfo enka ho nti se ubisa misi anase woni media kinye se anumfo ka Akuapem fo ho a nti hwa abakwasem ni mpanyin sem yi a bisa ho se anumfo waka Akuapem fo ho anase won ka Akuapem fo ho efiri se ti Akuapem na woni ha nti misrawo subscribe mami da bia mika se maja bibi wo mu a betimi akọ comment section wona wode akọ kan ho bibi kire wa adwon so a betimi a comment da wase mo subscribe mami na yendu achi na manfo nso hu Akuapem abakwasem ni mpanyin sem kakra da wase